Office Jong District Sport Officer ke Southwest Kasil District Ringkan ke jengnya terilang bat ke Southwest Kasil District Athletics Association menta ke sini kalau yo manpli perdai ke lempung elekai ke bala tip kum ke 11 Southwest Kasil District Level Inter-School Athletics Meet Arhajar Arpusan bala pelong Rowell Lengdo Stadium Maulangwer Southwest Kasil District Ukongsan hakani kasni uday uba FB Basan MCS Additional Deputy Commissioner Southwest Kasil District kum ukongsan bat uba B Jerwa MPS Superintendent of Police ke Southwest Kasil District kum usembut kongsan yakani ke lempung yele ka jong ki kenna on penyele ha ki laisngi kata ha ka apply terek hadu absan terek ya yong arja absan ha ka baki dan baro lai punduteli ki school bat rius pa nyo pongot ki kenna ki baya shimmenta ha ki judging ele kai prepare ki weide ki baya dan lang ki kentop ya uba damang singkon district sport officer ka Southwest Kasil District uba HS Dengdo president ka Southwest Kasil District Sport Association uba SK Botna president ka Maulangwer Sports Club kinohikai pat ki kena school Lane 5 beat number Robert Marwin of Nativity Higher Secondary School in Lane 2. Ini athletic meet isi pelong bor-bor tanghang ni district. Menurut yang ini katukan isnan nila persyang menpenyar ya ka. Di sepo orang langru nila adon ya ka talent identification. Kuba nila ayo bandung kumba sispa prapungut ki kena. Bat kumba kendai li school ki bawan sepo orang lang. Dan tapat nila pelong ya ka ranikor block level Tentu pun athletic meet cetai habang idon kumba aspa prapungut ki kena ki bawan bat kumba kanai li school. Di mentaus nemning aso komen si kade ba niyo ya ka representation hangni hapo mo korwat adu lai pun riu tuli ki school ki banwan ben shimbenta le bios ngo ya kata kita ki school tai kena ki bedon sitai ngo bhai thap ti warna pemili ya nga buka ni lo adun kita ki sur jam ki jompi ki ben ngo sini ba pidon hangni te sir ba kini ki guest baro ki bedon hangni apa abanya turu ba Idon kumbahan terus pa anyo pungut mentang ni kibawan banyak sim mentang. Piba hot ki participants nani kino isim mentang ketika inter school sports meet 2025.
de ni komisam ai ku blei bokerpang pi bagaji pinyang subhai pi batla penyapoi hangane ke program badan mentara sengi barkelong ye ke ba itenat ban iba wat hapo kajing dom jongane unu lo batumjuru hangajing slap nyala ban pelong be ye ke program kelayat be kumbala de benbu manang shidap kren industry sports officer no kebot cancel lo no andre ilari musim besit hem yang ke program kan ha banyat be boda slap makanaru ye te na keleng jonga na kwa ban tentu kontam pi ki kena kibuan keleng jong kini ke district ba hakum kini ke sini kum kini ke la pio bania kilang me kunjuru bania dan kini competition kan long keke ke ban bentoi ba na ke benta ju pi nomor bele de na kum kini ki inter school sports meet ba pila ban kiu si kegan ki ba kham he nang ni pila ban le chapo ka state level chapo ka national level chapo ka international level te kalong ke bakusan ba pichim khia ya kani ka jing shimanta ha kani ka inter school sports meet kunjuru aku aman betul pi ya iwei ki noi shimanta ne ba nakaliang jong sarkar bukunjuru nakaliang jong ke district administration bun sien yaila bun yaki kum kini kresan bani shimanta te ni ko aman betul pi ba pinwan chakmat ba pin persang ba pin Shinkia bhai ya kata ka thong bapidan lara kade gano ke event lani gano ke jing simenta lara de kamare lara de ka jingkilan bet lara de ka jingakun gano ru bapin shinkia bapin sim ya ka kumensim jong ka thong jong ke jingle bandan ya kata healthy competition happening jong UAP pi ni sutra chibonnya atrai vitep by district sports officer de international level player ni kwa ba hikma jong iru na kani ke district kinwan hikmat kila apa ni kun nak district saka state saka international level te kumba ni jiu aslo bahwa wala pun kijinge ha ka training mengidon ni re ka perthe mata ka hamkala mabi kinaru lagi lembaki social media lembaki YouTube kumno pila ban kampen bha ya kasap ka pom lani ka talent mabidon nomor boleh akan ke perthe mata ila bani ubri bukan Amerika u practice kumno bani ila penpur kumno bani poi sekeju bathong tina takadang gidan kam ba kumno ba min pertibet ila dia kumno bani la bani pun apreng jungi hapo district berkumta teper ila bani pun pada sebab kiwei pada district jongka state megla berkumta ila ban kius bathong